mwega mwiroreri na gunyitogani hari mevenitse ya mohoro ni mwihoko wakwa ni watidia bayo mvenye wa umube mvenye tariki 22 mweri wa mugwaja mwaka wa 2023 na ibabato ari muvenya wa gatatu kiumini gikiri gabo ni etwe nawe jetagwo Maureen Wanjiru nake mwabireri na njira ya shiko twina Lorena Wambui na riu nagitokere muno makiria tukirika mevenitu ya mohoro. Munini wa mutongoria wa bũrũri Professor Kithure Kindiki niorite ateti gukorwo hĩndĩ ya mihango yao ya kũmatha kura gukorwo makimatha kura na njĩra ya thayo meta gukorwo makihurudithania muingi na njĩra na mivingi ya gĩkabira o ũndũ ũmwe na mivingi ya kĩndini. Akiaria ari mwena wa Yatta kaunti ya Machakos hĩndĩ ya mihango ya kũrugũria wobici cia mĩgũnda niaugĩte atĩ ũteti maita maingĩ ni mũrakorwo gĩcogera uaguku wa ugitiri kuri muingi. Leo ni leo, msema kesho ni leo, si leo. Leo tutatoka hapa na hati miliki. Watu wetu wa sehemu hii ya Yatta wameteseka miaka mingi. Serikali zimekuja zimeenda, lakini wanaenda kutafuta watu, wanatoka hapa Kidhimani wanaenda mpaka Masaku kutafuta title deed. Mtu analipa zaidi ya shilingi 1000. Anaenda na labda apati hiyo huduma hiyo siku, analala. Anakuja kesho ya siku ya pili na analipa lodging. Sasa niko hapa kusema ya kwamba serikali ambayo inaongozwa na Mheshimiwa William Samuel Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, sasa hiyo safari ya kwenda kutafuta title deed ya shamba Masaku, sasa hiyo safari imefika mwisho. Hakuna kulipa gharama ya kwenda Machakos. Hakuna mambo ya kulala kwa lodging ati umeenda kutafuta hati miliki ya shamba yako. Sasa hati miliki ya shamba yako unaipata leo, na wale bado wamebaki wataipata hapa Kidhimani kwa sababu ofisi ndio hii. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Naru ruhonge rwakorwa na ungumania EACC guku bũrũri-inĩ ni rwambirie mihango ya gucokia mugunda wa eka 16 na uria wetahirwo ni andu kiumbe kaunti ya Githumo. Kuringana na afisa munene wa ruhonge rũu Abdi Mohamud augite mugunda ucio ni wa makiri kana wa mamilioni ma mbeca no nginyagia ucokerio ruhonge rwa njera na ruria rwetanĩtio na mugunda ucio. We are also not bowing to threats because these developers, what they do is after 60 days, if we don't approve these developments, then they are threatening us with court action. The thing is, we know that courts have jurisdiction, and the courts, no court will also just move in to provide protection for such kind of land which the people themselves gave themselves a plan such as what you're seeing here, and consented to the fact that those lands should be utilized for those purposes. Where we are standing here, according to the plans that were there and put in place, this parcel of land was meant for construction of regional prisons headquarters and development and construction of staff houses. As you can evidently see, the land has diminished. This is not what was here initially, but since now the EACC is pursuing this with our support, we believe that the appropriate directions by the courts will be granted so that to ensure we restore not only this parcel of land, any other land, more particularly in this respect, prison land that has been taken away in the past irregularly. For this particular property, sometime in 1989, there is an assistant minister who was in charge of Home Affairs and Heritage, who acquired these parcels of this particular
parcel of land, and who eventually also subdivided the property into some smaller plots and sold, or rather sold to some individuals. Prisons is a very critical agency in our country, and as the Commissioner General just informed us, in most of the 47 counties, prison land has actually been encroached, and we are assisting the Kenya Prison Service to get back their land, this being one of them. Tukithi na mbere tuthi kaunti-ini ya Busia. Aruti wĩra a mbunge ya Busia hamwe na njumbe 30 nimekũhota gukorwo makiamũkĩra mũcara wa mweri wa mũgwanja kũrũmĩrĩra igoti inene rĩa Busia gũteanĩria ciira wĩgiĩ kũregana na bajeti kĩgĩna kĩa mwaka wa 2026 nginyagia mwaka-inĩ wa 2027. Mũcirithania Samuel Muhoshi na ũrĩa ũkinyanĩirie matua macio kũhetũka mitambo ya ũkinyanĩria augĩte akinyanĩria matua macio ma kũregana kana gũteanĩria matua macio ĩrĩ mwena wa thitango wagĩte gũkorwo gĩkinyia igoti-inĩ o maita merĩ. Tulikuja hapa kotini kusikiza kesi yetu ambayo ilileta hapa ya budget, na tunashukuru kwa maana evidence ijapatikana. Wenye walistaki kesi wajakuja, hii ni 2 times kama wakuji kotini, kesi imetupilia mbali. Tunaendelea na budget yetu kama kawaida. Tumewaste time kwa maana saa hizi finance yetu angekuwa Nairobi kutafutia sisi msara zetu, na the only 2 days ako tu kotini. Hakuna kitu ambayo imefanyika assembly. Sumejua tuko harakati ya kisiasa. Sasa wenye wanataka kusimama pia, hiyo ndio njia yao pia wanaona kusimama. Wakuje na walifanya makosa. Wange nini na budget ya executive, not assembly. Kwa maana ya assembly ifai kwa politics ndani. Na mimi niko na furaha kwa sababu watu wangu walikuwa nakosa mishahara. Sisi tunashukuru jaji wetu Busia, jaji mwenye ameendeza hii kesi. Tunasema asanti, na watu ya Busia County Assembly wamefurahi. Sisi sasa tuko sure tutaenda kupata mshahara wetu ya financial year 2026-2027. Alikuwa amesimamisha ati case budget ya Busia County Assembly 2026-2027 isikuwe implemented. Hiyo ndio order yenye alikuwa ameomba koti, tusiendelee na budget, watu wasilipwe mshahara mpaka kesi iishe. Budget yenye governor wetu alipitisha na waheshimiwa wetu 53 walipitisha kwa bunge la Busia County. Sasa hatuelewi kwa nini alikuwa anasimamisha implementation of the budget for financial year 2026-2027. Tugithie na mbere tuthi kaunti-ini ya Meru. Makiria ma arimi 50 hamwe na aigithia 150 ni matanyĩtwo akorwo magikinyia harĩ monanio ma ũrĩmi na maria hene ma 10 mekorwo makihanĩkĩra mwena ũcio wa kaunti ya Meru. Mũtongoria wa bũrũri na ũrĩa nĩ mũgeni wa gĩtĩo ũtanyĩtwo akorwo agikinyia monanio macio ni maria makorwo makihanĩka tariki 25 mweri-inĩ ũyũ. Atanyĩtwo akorwo akĩrugũria kĩganda kĩa kugetha kana gĩa kugetha gĩakorwo gĩgĩthondeka irio cia ng'ombe kaunti-inĩ ĩyo, na kĩrĩa nĩ kĩa makiria ya milioni 486. Arĩmi aya nĩ matanyĩtwo gũkorwo makiamũkĩra gĩthomo kĩa kĩrĩu kĩgiĩ ũrĩmi wa ng'ombe cia iria. Ile ndoto yetu kubwa tumekuwa naye ya kuanza kiwanda ya chakula ya ng'ombe imekamilika, na tunashukuru rais wetu kwa kutusaidia kwa ujenzi wa hiyo kiwanda ambaye alituletea, ametusupport na 200 million. Na kiwanda ile tumejenga imefika kama 1500 na iko tayari, itaanza kufanya kazi siku ya Jumamosi. Kwa hivyo ndio inafunguliwa rasmi, na ikifunguliwa wakulima wa Meru watafaidika because kutoka hapo tutaanza kupata chakula ya quality ya juu na bei mzuri. Nataka kuambia wakulima ile bei tutatangaza siku ya Jumamosi, niko na imani wakulima watafurahia na wataanza kusave pesa hiyo siku, kwa sababu chakula inaenda kuanguka na pesa nyingi sasa itakuwa inabaki kwa mfuko ya mkulima. Mambo ya ine ni mambo ya vaccination ama magonjwa ya ng'ombe.
tuko na magonjwa mingi na tusumbua hapa Meru. Tuko na magonjwa ya anthrax, mastitis. Tunataka kujadiliana tuone vile tutakabiliana na hiyo changamoto, ndio sasa tuweze kuendelea na mambo yetu ya maziwa. Ile ingine ningependa kuambia wakulima ni kwamba maziwa yetu sasa imeanza kuenda nchi za nje. Tumepata order kutoka Comoros na every week ama kila wiki tunapeleka 20,000 liters every week. Na tunataka kupanua hiyo soko na tunataka viongozi wa serikali kuu na sana sana hata gavana wetu atusaidie tupanue hiyo soko zaidi ndio tuweze kupata pesa zaidi. Na riboti ĩyo kuma kaunti ya Meru ĩgiĩ monanio ma ũrĩmi nĩ tũkamba gũikĩria nayo o hanini, tũkorwo tũgĩcokereria na riboti ingĩ, ndũgathiĩ haraya. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Mwangaza wa Neno FM, ceceni ya redio iria ikurehagira umemerekia muthuranire. O muthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano, tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwainĩ. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ, nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the King Lady thĩinĩ wa Gĩthima rũcinĩ. Thaa 8 nginya thaa 10 ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya Ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW. Mũgaterevana kinyagia thaa 2 cia ũtukũ, nakuo kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ukanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa Kĩgoco. Wagachuke nĩ tũrathane na wandatha ndigũthĩnjĩra. Nĩ ndukũ inya cia tabarĩra yaku ĩrĩa wendete ya gwĩceka tũciongereire mwago nĩguo we na kũmboeka mũikare mũraihanĩrĩirie. Hashtag inya cia gũkwagĩrithĩria mĩthenya yaku. Monday nĩ hashtag muthenya wa kerĩ nĩ gũtaũkwo na kũmenya ciĩgiĩ mũcani ũcio ũgũcanjamũraga thĩinĩ wa hashtag tumenye msanii sana languages. Tukienda sasa hizi zingine za mathematics, sciences. Naguo muthenya wa Wednesday ni hashtag kĩũndũ kĩa mwanya oya twagũtarĩria maũndũ ũtoĩ ũtarĩ waigua na marĩa ũĩ ũtoĩ gĩtũmi kĩamo. Nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga mũno thĩinĩ wa Afrika, nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga thĩinĩ wa thĩ yothe. Aramithi nĩ matene. Hashtag matene yani matu maũndũ marĩa mahanĩkaga tene na marathiĩ mariganĩire tũgĩkũririkania nĩguo ndũkariganĩrwo nĩmo. Tikaguiga bita nĩkĩ waria nĩtũitwa nyoni tataika nyone nĩ gwĩceka tabarĩra ĩrĩa ĩgũkinyagĩra o mũthenya kwambĩrĩria thaa 9 cia hwainĩ thĩinĩ wa Kiheo TV. Ũgĩterevwo nĩ waku ũtagũtiga kanda ya iheo kĩhĩri MC Kĩhenji wa Gĩtawa. we nĩ wenderera we kawĩra kau gaku o investiire mĩaka ĩyo yothe rĩ, ũmũthĩ ũyũ ngoma angĩarĩria tũrĩ anĩme moke magũkua indo ciaku ũngĩka atĩa? Kana ũngĩambĩrĩria kũmacaria na mĩguĩ ta njege? Ta teng'era kũrĩa gwa Kimuma Engineering System ũmere makuonia CCTV cia kamera ciraiganĩrĩra mũhuko waku. Oho nĩ makoragwo na electric materials, razor wire cia green na cia silver. Nĩ makoragwo na access control system iria cia kũhinya fingerprint ũgĩtonya, intruder alarm system,
na no makorwo indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na nĩ makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinyoka remote oguo wĩra nĩ mũingĩ tawa gũtinda kũng'ang'ana na ngeti. Nĩ mahetwo ngerenwa nyingĩ mũno. Duka ciao ci kũrĩa Nairobi CBD macemanĩrio-inĩ ma Kamae na Gond Road. Showroom yao ĩ hau Nyandarua House ground floor. Duka ĩngĩ yao ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204. Duka ĩngĩ harĩa Gabelon Plaza ground floor number G1. Na kwa kũrĩa Kasarani nĩ harĩa Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station. Ona kana no macarie na thimũ 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Gitĩra wĩra waku na CCTV cameras kuma Kemuma Engineering System. Twaririe tabarĩra ya kũrimũtha ĩrĩa ĩkoretwo ĩgũkinyĩra o mũthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia wa kana thaa 4 cia rũcinĩ kinyagia thaa 7 cia mĩaraho rĩu yũkĩte na nditi nene mũno makĩria. Inapoendelea kunyesha, watambili wa hali ya anga wamesema kwamba watambili wa number 1 microphone commander kama wa Idhera KW wawa wengali kosia mwena wapa matirare karodi na mbere mari hamwe na women rep Susan wa Ngoro ĩrĩ gũkinyagira kwambĩrĩria thaa 5 cia rũcinĩ kinyagia thaa 7 cia mĩaraho rĩu ĩrĩ na mwarahũko wa magegania mathaa merĩ ma rwĩmbo tu mwago ũtangĩtigĩka. Ino nĩ ceceni ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Nĩ ngatho mwĩroreri na twacokereria ikĩrekaria kerĩ rĩa mohoro gabiru thaa 1 tũgĩthiĩ na mbere. Gavana wa Narok Patrick Ole Ntutu nĩ arutĩire mũkana arĩmi a mbembe kwa gũkorwo makĩendia magetha mao ma kĩmera gĩkĩ kũrũmĩrĩra magetha ma mwaka ũyũ kũnyiha. Gavana Ntutu akĩaria arĩ kanitha-inĩ wa AIC mwena wa Olontaki Narok ya mũhuro orĩtie arĩmi othe hamwe na aikari a Narok ũgekinyia harĩ kĩharo kĩa kiumia gĩkĩ kĩharo-inĩ kĩa William Ole Ntimama hĩndĩ ya monanio ma ũrĩmi wa kĩrĩu na nĩguo mabina mbere na kwamũkĩra gĩthomo kĩgiĩ ũrĩmi na kĩrĩa gĩtanyĩte kuongerera magetha mwaka ũkĩte. Ukiangalia nyuma yangu kawaida hizi zote zinakwanga zimejaa ngano na mahindi, lakini sasa ukiangalia unapata iko chini kidogo. Hata juzi gavana alikuwa anaongea akiambia wale wenye wamevuna washikilie mahindi sababu itapanda bei, na wale ambao bado hawajavuna wangoje kiasi tuone kama mvua itanyesha. Sasa tunanunua na 3500 3500 minus 40 bob ya cess, 40 bob ya county. Cess ni pesa ya road levy ya county, so it's 3460. 3460 ndo mkulima atapata. Hao watu wenye wameregister kwa Cereal Farmers Association wako na ile opportunity ama wanakubaliwa kunipeleka kotini ama pase kuniletea charges sababu nauza bei yenye serikali haijatoa. Kwa eka moja unafaa kutoa gunia around 20 to 30 za mahindi. Lakini senye kujanyesha ama senye kuna mashida ama changamoto kadha wa kadha, unapatanga kwa hiyo eka unafaa kutoa 25 bags per eka, unatoa gunia 5 peke yake, ambayo ni hasara juu kama gunia moja ni 3500 na umepoteza gunia mbao, inamaanisha umepoteza 1070 kuendelea. Tukiangalia tunaona hakujakuwa na mvua the last 1 month. Hatu expect mvua yoyote. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba mkulima badala mahindi yake ioze kwa shamba ama ikose kukomaa ama wilt, kitu ambacho tunaita wilting kwa kizungu, ikiwa kwa shamba ana prefer kuuza ikiwa mikoro. Wengi wao wana prefer kuharvest, after wame harvest wakuje watuzie. Lakini saa zingine kama saa hii unapata mvua haijanyesha, wengi wao wamepanda na wakiamua ni kuacha hapo itakuwa shida sababu watajipata mwisho wa season hawana hata ile mahindi yao ya kukula. Ni kwamba tarehe 24 ambayo ni Ijumaa hii tutakuwa na farmers exhibition pale Narok. Kuna groups ama cooperatives
ambayo tunaenda kuwasaidia zile za maziwa, zile pia tutaleta ng'ombe ambayo tunapea farmers, kwa sababu mimi najua nyinyi ni wakulima. Mufike pale uwanja ya Ole Ndimama Stadium, hapo ndio tutafanya hiyo farmers exhibition ambayo kila cooperatives watalete kutuonesha zile kazi ambayo wanafanya. Ni kama ile tulikuwa tunaita show ya samani ambayo tulikuwa tunaenda tukiwa wadogo. Ni kwamba najua tunaendelea kwenda kufuna shamba zetu, na tunataka tu kuomba, kwa sababu tunaona season sio mzuri sana, muhakikisha ya kwamba chakula zile ambazo tumesha toa kwa mashamba zetu tuhakikisha ya kwamba tumeweka store. So ni vizuri ukifuna uache kidogo ya store, usimalize. Hivyo ndivyo siku hizi tunasema ya kwamba ukifuna weka kidogo kwa store.